Senina rasturang kegelengan. Sendah si benakan me warisi pemena ibas si telu hari pasca si badia emkapkan cuma si belin. Si unggul ben si rayakan lebih ibas beringi persirang-sirangan Yesus ras ajar-ajarna ibas man-man si badia Kamis Putih. Ogen si begiken kita ibas wari cuma si belin enda arah ogen si pemena emkapkan nubuat Nabi Yesaya iturikan karena perbeben jua-jua di bata. Yang nanami kini seran guna jelma si enterang. Kini seran enda jadi ibas ngelai guna keselamatan jelma si lainnya. Ngelai enda ibahan se-asadun janape ia mereka dirina. Ijenda teridah labo biak-biak kejelmaan tapi tangkas teridah kuasa di bata ibas kegeluhan jua-jua di bata engkai maka ia menanami kini serang enda mekapkan perban surah-surah si belin arah si enda me ia teridah mereka dirina guna si enterem jana si eteh maka si ngenanami kini serang emkapkan kala si menghuli kai si gejapkan jua-jua di bata bali raskai si inanami Yesus si arus mate ilebe-lebe hukum si la adil ibas ogen berita si beria Yohanes sindai iturikan karena Pilatus si ladatna karena kesalahan Yesus arah si tuntutan jelma si enteram lalit alasna kai si ituduhkan guna mempersilahkan Yesus si kerina perban ngaju-ngaju tuduhan sila benar ras la rembang tengah perbahan si Pilatus langit meluap tanah ibas perbedaan ia langit ndabuh ibas dosa ajar-ajar kerina biar janah kiam nadingkan Yesus bagi kapi Petrus nulak ras merso maka Yesus guruna ijenda tridah kebiar simbelin kel nandangi kini serang ras kematen si erbahanca bene kegeluhana amin nagia kerina perbahanan sila menghuli ras kinila adilan ngaju-ngaju tuduhan sila benar bagi kape ajar-ajar untuk merso karena Yesus si jadi guruna tapi Yesus tedis guna ngaloi anu jujur kai si ilang kena la ia biar ngaloken hukuman kai pe guna encidahkan keadilan ras ketuhu-tuhun ia ngerana ras belaskan ise iya situ kesetiaan Yesus nandangi perhatian di bata Bapa dengan kelengna simbelin nandangi jelma perbahanca Yesus tetap ngasuh ndalin keteguna emkapkan gid ngalokan kematian itu Yesus kalau kai si arus yang kena emkapkan kematian silaman ci isilahi jana pe itu Yesus maka kai si sangana ia depina emkapkan dalam permuliaan di bata kini seram ras kematian emkapkan dalam nandangi kemuliaan ras kemenangan ia menanami kini seram perbahan ia git engkelengi ajar-ajarna sengasamate ia ngeloken mahkota ibas perendurinari biasana raja make mahkota si jadi tanda kekuasaan ras kemuliaan tapi Raja Kristus ngaloken mahkota ibas perendurinari guna jelma si enterem rekiteken itokohi jana ihina ibas Yesus mahkota duri metanda ia ngelai ibas kelang tanda pengorbanan sengasadung di kayu persilang
Ia git mate ibas kayu persilang guna keselamatan jelma si entaran. Seni narasturang silang emkapkan jadi tanda maka Yesus sekala martir. Ia mate mengkorbankan dirina guna kegeluhan ras keselamatan manusia. Arhai persilangkan Yesus teridah kelengna si melin. Silang emkapkan dalam keselamatan nandangi manusia. Kini serat enda mengajarkan kita kerina gelahna git si sampat-sampatan ras si keleng-kelengan sapi-sapi kita manusia. Enda bertanda kekelengan di bata nandangi kita. Harus pangkitan cidahkan kekelengan Kristus ibas perjuangan ras kesusahan si dalami kita alu si sampat-sampatan. Arasie terlajar kita laku mediate ras bertanggung jawab guna kegeluhan kalak sidena. Kerina perjuangan Yesus enda jadi tanda maka ia sepenggejakan ibas kini seranjel. Enda mesti katakan ibas surat mangkala Heber arah ogen si kedua kendai. Ia si badia ipersadakan ras jelma si perdosa. Segelahna manusia banci iangkat kubas kebadiaan rembak ras ia. Kehendak kudoni ngiyahkan kita segelahna kita kerina la biar berjuang ngalakan ras ndalani kini serani. Ia ngajarkan kita gelah kita pang ras ertutus ate ndalani kegeluhan ta. Alu bage kekelengan reh teridahna ibas geluh ta ras-ras.